Koreya y'Amajyaruguru 99% bakoresha interineti. Muri Afurika birababaje. Twagera mu Rwanda noneho bad. Miliyoni zirenga 4 nizo zikoresha interineti mu Rwanda. Tekereza niba miliyoni 4 zikoresha interineti mu Rwanda, ariko umuhanzi nka Bruce Melody akaba hanga indirimbo igahita igwiza miliyoni. Reba hano, uyu yitwa King Kivumbi ashyira indirimbo kuri YouTube igahita igwiza miliyoni 3. Ese iyi YouTube bimeze bite? Byifashe bite? Nureba neza urasanga iyi YouTube channel uri kumvira iki kiganiro itari hejuru y'abasubscribers 20. Ibi biterwa n'iki? Miliyoni zisaga 4 zakoreshaga interineti mu Rwanda 2023. Bikaba byitezwe ko muri uyu mwaka wa 2024 bizagwa muri miliyoni 6 byibuze zizaba zikoresha interineti, cyane ko hariho gahunda nyinshi ziri kwegereza abaturage yewe na bamwe bo mu cyaro telefone. Connect Rwanda n'ibindi bigo byikorera. Mu myaka 1000 ya kamera na za satelite, umuntu aremererwa gukora video ikageza miliyoni. Ese ibi ndi kubivugira iki? Niba ufite YouTube channel, iyi video irakureba cyane. Nimba utari usanzwe uyifite, nawe ngiye kukwereka uburyo wakora YouTube channel ugatangira kwinjiza akavagari k'amafaranga y'u Rwanda binyuze muri YouTube. Gushyiraho video. Hafi 90% by'abantu bakora YouTube channel, ako birangira zipfuye nta kintu zibamariye. Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo wakreye YouTube channel byibuze yinjiza amadolari 600 mu kwezi. Iyi YouTube channel uri kumvira iki kiganiro ni nshya. Nakoze iyi YouTube channel kugira ngo mbanze tujyane akantu ku kandi, mbereke inzira zose nzacamo namwe muzicemo kugira ngo tugwize 1000 cy'abasubscribers. Wewe uri kureba iyi video, nimba wari usanzwe ufite YouTube, ndabizi icyo ukeneye gukora kuri iyi video yanjye: subscribe. Muri uyu mwaka wa 2024 hiteganyijwe ko abantu mu Rwanda bazaba bafite telefoni nyinshi byibuze muri buri rugo. I Kigali ho ntibikira amateka, byibuze mu rugo rumwe usanga harimo telefoni zirenze 2. No mu cyaro byatangiye kuhagera. Ubu ngubu umuturage muto wifashije, yaba yifashije cyangwa atifashije, arabasha kwigurira telefoni ya smartphone. Ibi bishatse kuvuga iki? Kurikira iyi video mpaka irangiye umenye uburyo wakreye YouTube channel iguhembera amafaranga menshi, tuzamukane. Umenye uburyo wakora monetization, umenye uburyo wakora video zawe. Iyi YouTube channel iraza kubereka step by step y'uburyo uzageza subscribe 1000. Niba utarakora YouTube channel, ibi birakureba. Nawe nimba warayikoze, komereza ahangaha tujyane. Narabyutse ari mu gitondo, njya ku muhanda mbona umuntu ufite kamera. Uyu muntu yari ari gukameresha telefone. Uyu muntu naramwegereye ndamubwira nti, ese kurimo urafotora abantu bimeze bite? Arambwira ati, aba bantu bari mu nama, ndashaka kubafotora amavideo yawo nkayashyira kuri YouTube. Nibutse ko nigeze kumubona ahantu ku muhanda kuri kaburimbo nabwo ari gufotora impanuka yari ibaye. Ndamubwira ni, ese kukunda gufotora cyane? Umva ukuntu yansubije. Yarambwiye ati, wa musore we, turi mu isi ya digitale, aho dukeneye gukora amafaranga mu buryo bwa passive.
gukorera amafaranga wicaye. Uyu muntu naramwegereye ndamubaza nti ese bikorwa bite, bigenda bite? Yarambwiye ati izi video nzishyira kuri YouTube ikazampemba. Nahise ntekereza ko uko umuntu agiye kuri YouTube akareba video burya aba ari kwinjiriza nyiri video. Yego koko sinibeshye, ibyo natangaga nibyo. Uyu muntu natunguye no kujya kuri YouTube channel ye nsanga koko ararebwa cyane. Yashyiragaho koko ibintu by'amafoto afatishije telefone. Ese ibi mbikubwiriye iki? Ndashaka kukumvisha yuko nta bishoro bikomeye ukeneye kugira ngo utangire gukoresha YouTube channel. Yakoreshaga telefoni nawe wayikoresha. Icyo usabwa ni ugukurikira iyi video mpaka irangiye ugasobanukirwa ibintu byinshi. Ubundi mbere yuko dukereya YouTube channel ni iki? YouTube channel ni account ukereya ukoresheje email. Wamara kuyikereya ukayita izina. Iyo umaze kuyita izina utangira gushyiraho amavideo bayareba ugahembwa. Ese utangira guhembwa ryari? Utangira guhembwa byibuze iyo video zawe zimaze kugwiza amasaha 4,000 na subscribe 1000. Biroroshye cyane kuko muri iyi video uraza gusobanukirwa ni gute nagwiza abasubscribe vuba, ni gute nagira watching time akavagari. Iyi video igenewe yaba wewe ufite YouTube channel cyangwa wewe utayifite. Turatangira, iyi ni chapitre ya mbere yo kwiga YouTube paka tugeze kuri chapitre ya nyuma ya monetization. Kora subscribe kuri uyu muyoboro wa Pakitat TV kugira ngo ntihakagire igice na kimwe cy'iri somo kigucika. Muri kumwe na Mr. Pa. You are welcome. Mbere na mbere tugiye kubanza dukereye YouTube channel. Nitumara gukereya YouTube channel turashyiraho amavideo. Nitumara gushyiraho amavideo tuzamure YouTube channel. Ukwezi kumwe YouTube channel irabigejeje subscribe 1000 na watching time 4,000 tutangire duhembwe. Mbere na mbere urinjira muri YouTube. Ukigeramo urahita ukirika kuri profile yawe, ubundi ukirike ahangaha. Numara kuhakirika barahita bakujyana muri serivisi zijyanye no gukereya YouTube channel. Icyo bisaba ni uko ufitemo email. Urakirika kuri picture kugira ngo wemezemo ifoto urakoresha kuri YouTube. Umuntu nagusacinga azajya bari yabona. Iyo foto urayihitamo neza, uyiringanizemo neza ku buryo uryoheye nyine amaso nawe urabyumva. Ukore save as, uhita uza hano handitse name, naho usetingemo izina ushaka gukorera channel yawe cyangwa se ushaka ko channel yawe izitwa. Urashaka izina byibuze ryitwa ku buryo bigomba guherwa na TV cyangwa official kugira ngo wemerere YouTube kuzajya ushyiraho video zose
ubonye nta byo kurobanura, ubundi uhita ushyira mu nyuguti nkuru ukore hejuru kuri save, ubisevinge nyine iryo zina urisevinge. Ukimara kurisevinga nta kindi kiraba gisigaye, cano ubu twayikoze, ifoto twayishyizemo, izina twarishyizemo, ikiraba gisigaye ni ugukora aho handitse create a channel, channel yawe ikaba irakize cyangwa se ukaba nawe ukoze channel. Nk'uko mubibonye tumaze gukereya YouTube channel account. Ubu ikibura ni ugushyiraho amavideo. Nshimiye wowe twabanye muri uru rugendo rwo gukora YouTube channel. Gushimiye mbikuye ku mutima cyane, wakoze. Kora subscribe kugira ngo ntihazagire ikindi gice kigucika. Niba wakurikiye iri somo neza cyane, ndagira ngo ujye muri comment wandikamo uko ibintu wabibonye. Wakoze kureba iyi video, duhurire mu zindi video.